Bale dito ngamin ada DJ hindi out of town session kami di 27 sa DJ di ili abangan na ada di gitu in dasar ni abu mayor ni kung problema ng projects di provincial government na isu dito ada gitu defects di implemented projects isu dito naangay na in aid of legislations, napayaban bagi the contractors, napayaban bagi the end users, ni kapitan. Ken ni ako mayor kay representara ni ako bisa mayor kadua na dagi konsehan. Yung may dagat iso nga naidasar bagi nga problema ket nagnunumuan nga timayag da nga ma-repair palae ano madinto lang ta masapol nga ada pirmaan de contractors nga undertakings nga tarimnenda ket no hanto lang ta balin sukatanda remove and replace ligi Portland cement concrete pavement na ada defects. Ano klase nga projects dito sir? Bale may isa Kabulalaan, ijay barangay Tepang, ken Tupuran, ken ijay barangay Pasyukan. Ijay flood controls, sir? Excuse me? Flood controls? No, farm to market roads. Farm to market roads. Provincial roads. Under papay lang, sir? Bala digito ket nalpasen di 2022. So nga na-i-explica rin tayo nga ti warranty period na iti Portland cement concrete pavement ket 5 tawen ket dagiti nga project ket nalpas iti year 2022 ngem gaputa adda dagiti defects bakit warranty na pala is still under warranty kailangan nga i-repair ni contractor. So di napagnunumuan na-satisfy met digiti apong opisyales barangay opisyales kani apo bise regardless ang ngati instruction ko tayo as chairman ti public works kani apo provincial engineer nga yan di undertakings ket pasapon nga ma-specify no kano da nga rugyan ken ana nga stations digiti subject to repair ken no kaano da nga palipas tapnon ken ma-furnishan ni barangay ni end users DJ nga undertakings kanon no tun ano dapat nga obraen da kan lipasen da sir when kaano da nga irugi ken kaano da nga malpas ay pakaamuan da kay to kasi sir ken kailangan nga agsubli kami to man as public works nga mang-inspect mga nga ito man intimating no satisfied da hamot nga substandard nga minsan resolis to na perdi hamot ako ng substandard kasi as to land according kan ni provincial engineer tana inspect na ti COA na ito so, according to the land okay met according to width okay met the thickness okay met so tilang pa na dilang application di project di konkreto kasi during the implementation sigun tayo ang di banag nga ti pakalaan na di kaputi bagbagyo ka no na natutuan may kadwa at dapat yun pag nga nadalanan nga ampay nga natangken ampay nga curing period na so di jay kat hang DJ kat obligasyon lang ta ni kontraktor ata iso naman ti akin kontrata DJ so DJ ti nagbalin nga kwata time na sa dalmat lang babayan ka DJ so we will see dati introduce ti kontraktor nga baro nga sistema baro nga brand iti usaran na nga epoxy ka no so kung nagkan ni provincial engineer i-review na day kan itayin na no talaga nga mayat tanong madi ay masapol nga mangitat ti recommendation